Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana ndugu wapendwa watazamaji popote mlipo asubuhi ya leo. Napenda kuwakaribisheni katika uzima wetu ni Yesu duniani kwa wote. Ni mtumishi na mwimbaji wa nyimbo za Injili Philip Juma Blika. Karibu sana. Kabla hujaanza kazi yako asubuhi ya leo, kabla hujamaliza safari yako, kabla hujaanza chochote unachokifanya kama unaendelea, nipe dakika moja. Mungu anauliza hivi: kwa nini unakuwa na mashaka katika maisha yako? Kwa hiyo unakuwa na hofu katika kazi yako? Kwa nini unakuwa na huzuni unapofanya mipango yako? Kwa nini unakosa kuwa na tumaini katika moyo wako? Kila jambo unalolifanya unaona kama unakosea. Ukijaribu kufanya jambo unaona unafanya vibaya, unajichukia ndani ya moyo wako. Ukipanga kufanya jambo fulani unakuwa na hofu au ulifanyi, na hata kama unafanya ulifanikishi kwa sababu ya kuwa na mashaka na hofu. Unaogopa, unaogopa. Ukiwa nyumbani unaogopa, kazini unaogopa, safari unaogopa, ukiwa kwenye huduma unaogopa. Yaani moyo hauna amani. Popote unapokaa unahisi tu nikana kwamba unasukumwa, nikana kwamba kuna mtu anakufukuza ama kuna mtu anakushtua. Hauna amani ndani ya moyo wako. Mungu anauliza hivi. Katika Yoshua 1 mstari wake ni wa 9, Yoshua alipokuwa anaongoza wana wa Israeli, alipoona mambo yamekuwa mazito, kuna hofu ilimuingia, na Mungu akamuuliza, wewe sikukwambia kwamba usiogope? Sikukwambia kwamba usiwe na mashaka? Sikukwambia ujasiri katika safari yako, nitakuwa nawe katika popote utakapoenda? Hivi Mungu anakuuliza, hiyo uoga ulionayo ndani yako inatoka wapi? Anasema ya kwamba si yeye aliyekuagiza ya kwamba atakuongoza? Si yeye aliyekwambia kwamba atakuwa na wewe katika safari yako? Si yeye alisema ya kwamba atakuwa na wewe katika mipango yako? Uoga unatoka wapi? Hofu ulionayo ndani ya moyo wako inatoka wapi? Mashaka ulionayo ndani ya moyo wako yanatoka wapi? Biblia inasema ya kwamba shetani mishoni yake duniani ni kuharibu, kuiba na kuangamiza. Kwa hivyo kila wakati shetani hapendi kuona ukifanikiwa katika mambo yako. Hapendi kuona ukipiga hatua ya pili na ya tatu. Hapendi kuona ukifanya mambo katika ujasiri. Anataka aone umeanguka, umekwisha, umefilisika, umedharauliwa. Unakuwa na mashaka. Unapofikiria kuanza biashara unakuwa na mashaka. Unapofikiria kuanzisha kazi ya huduma unakuwa na mashaka. Mungu amekupa neema, amekupa uwezo na mamlaka. Ndugu yangu, acha kuogopa. Mungu anasema tu uwe jasiri. Anasema ya kwamba ni yeye aliyekuagiza ya kwamba uwe jasiri. Ni yeye alisema, alikuagiza ya kwamba uwe na ujasiri na nguvu. Uondoe mashaka ndani ya moyo wako. Biashara yako haifanikiwi kwa sababu ya mashaka yako.